Webinar će trajati oko 45 minuta. Nadam se da ste spremni i otvoreni da naučite neke nove stvari koje posle možete primjenjivati i na svom sajtu. Ok, vreme je da počnemo. Nadam se da su se svi već priključili. Dobar dan i dobrodošli na webinar Kako povećati konverziju na web sajtu. Moje ime je Goran Bakoč, osnivač sam i izvršni direktor u kompaniji Algotek, koja uspešno posluje u Srbiji 25 godina. Takođe sam i idejni tvorac sajta algocloud.rs, koji nudi cloud rešenja u oblasti Facebook, internet, mobilnog i Wi-Fi marketinga, rešenja za automatizovani marketing kao i druge servise. Uglavnom, ovi svi servisi se pružaju iz clouda. Sa mnom je danas i koleginica Zorana, koja će držati jedan deo ove prezentacije, a ona će vam se malo kasnije predstaviti. Samo da napomenem da smo za sve učesnike webinara pripremili kao poklon jedan e-book ili elektronsku knjigu, koja će vam biti od velike koristi za povećanje konverzije na vašem sajtu, jer će vam otkriti na šta treba da obratite pažnju i šta da preduzmete kako biste povećali konverziju. Na samom kraju webinara, to jest posle dela pitanja i odgovori, ćemo vam dati ovaj poklon. Zato ostanite sa nama do kraja. S obzirom da je na ovom webinaru tema konverzija i da ćemo najviše koristiti termine konverzija i procenat konverzije, hajde prvo malo da pojasnimo ta dva termina, za one koji ih ne znaju. Konverzija na web sajtu, pri čemu se misli na konverziju posetilaca sajta ka željenom cilju, je najvažniji faktor koji vodi ka uspehu u ostvarenju marketing strategije i ciljeva sajta. To u stvari znači da posetioci urade na sajtu upravo ono što vi želite da urade, bez obzira da li je u pitanju da kupe neki vaš proizvod, da se prijave na newsletter listu, da se registruju na webinar, preuzmu neki dokument koji ste za njih pripremili ili čak budu usmereni da pozovu vaš call centar da bi izvršili rezervaciju, narudžbinu i sl. Procenat konverzije predstavlja procenat posetilaca sajta koji urade na sajtu ono što vi želite da urade u odnosu na ukupan broj posetilaca sajta. Ukoliko recimo imamo neki oglas na Facebooku koji nam dovede 1000 poseta na sajt, a od toga se 50 ljudi prijavi na naš webinar, što nam je na primjer cilj u tom trenutku, onda je procenat konverzije u tom slučaju 5%. Naravno, što je ovaj procenat veći, naša strategija je uspešnija i mi želimo da preduzmemo neke mere da povećamo ovaj procenat. Jer 1000 poseta koje nam recimo dođu sa Facebooka, ukoliko su došle preko Facebook oglasa, će nas koštati određeni novac i nije nam sve jedno da li će nam se za taj isti novac registrovati 50, 100 ili 150 posetilaca webinara, odnosno registranata na webinar. Dakle, što više možemo da povećamo konverziju, to je za nas bolje. Danas ćemo pričati o metodama kako da povećamo taj procenat na vašem sajtu, to jest kako da prikupimo više e-mailova, imamo više polaznika webinara, povećamo broj prodaja ili poziva na kontakt centar ili šta god drugo da nam je cilj u tom trenutku. Fokusirat ćemo se na primer turističkih agencija, ali ono što ću vam ovde izneti primenjivo je na bilo kom sajtu, jer većina sajtova ima neku svrhu i cilj svog postojanja, sem da se malo našalim, ukoliko nekome sajt služi samo za ukras ili da se kaže čisto da ima sajt, njemu konverzija uopšte nije ni bitna naravno. Ok, šala, ali nadamo se da većina vas koji ste sa nama danas niste u tom fazonu, prema tome nama je cilj da povećamo procenat konverzije na našim sajtovima i pošto smo rekli da ćemo to gledati na primjeru turističke agencije, evo šta bi recimo mogao da bude cilj konverzije na sajtu turističke agencije. Pa, to može biti na primjer prikupljanje e-mailova za bazu za slanje newslettera ili kataloga.
povećanje broja upita ili rezervacija ili povećanje prodaja, povećanje broja poziva ka kontakt centru, poziv za preuzimanje aktualnog kataloga, deljenje nekog e-booka i tako dalje i tako dalje. Sada ćemo malo da uporedimo, da kažemo kako prodaja funkcioniše u online svetu, a kako u offline. Zato ćemo uzeti za početak jedan primer iz realnog života u offline svetu, a to je sledeće. Recimo da imamo dve potpuno jednake prodavnice odeće. Prodavnice su obe jednake veličine i izgleda i nalaze se na istom mestu jedna pored druge. Imaju jednake izloge, jednake boje, sve je praktično jednako. Čovek ulazi u prodavnicu 1 koja je recimo sa desne strane i unutra je prodavac koji mu ne kaže ni dobar dan, ni izvolite, već nezainteresovano sedi u svojoj stolici i priča sa nekim mobilnim telefonom. Nijednog trenutka ne ustaje, ne prilazi čoveku, ne obraća mu se, prosto ne obraća pažnju na njega. Naravno, posle nekog vremena kupac, nezadovoljan i frustriran, izlazi napolje. Isti čovek ulazi odmah u sledeću prodavnicu, dakle u ovu drugu. Prodavac mu se obraća sa dobar dan, dobrodošli, izvolite, pusti kupca da malo razgleda, a potom prilazi i kaže mogu li vam biti od neke pomoći. Kupac to prihvata, potom mu prodavac pomaže savetima, priča mu o izboru materijala, pomaže mu da nađe pravu veličinu, komentariše zajedno sa njim izgled, kako mu to stoji i u svakom trenutku je tu da pomogne, ali i nije previše nametljiv. Dakle, šta mislite u kojoj prodavnici je veća verovatnoća da se kupac odluči za kupovinu? Naravno, to je prodavnica broj 2. Ok, a sada da to malo uporedimo sa online prodajom. Kada je u pitanju online prodaja, ne postoji mogućnost da se ostvari ovako neposredan odnos sa kupcem kao u prodavnici broj 2. Ali ipak postoje neke stvari koje možemo uraditi kako bismo pomogli kupcu da kupi baš kod nas, u našoj prodavnici. Zato ćemo sada porazgovarati o takozvanih 7 moćnih okidača za povećanje konverzije posetilaca sajta. Pre toga ćemo pogledati par statistika o ponašanju prosečnog posetioca nekog web sajta da bismo znali sa čime se suočavamo. Ovaj statistički podatak će za mnoge biti šok, ali da li znate da imate samo 7 sekundi da privučete pažnju prosečnom posetiocu sajta pre nego što on zauvek napusti vašu stranicu? Više od polovine korisnika koji posete vaš sajt će doći sa mobilnog telefona. Da li je vaš sajt prilagođen svim dimenzijama ekrana? Jer ako je odgovor ne, sigurni smo da gubite pola korisnika koji dođu do vas. Korisnicima najviše na vašem sajtu skreće pažnju veliki naslov, beli prazan prostor i mali paragraf, zato pažljivo postavljajte elemente na svakoj stranici. Da li znate da će se konverzija povećati čak 86% ukoliko na promotivnoj stranici budete koristili promotivni videoklip? I za kraj, mnogi web sajtovi ne rade po pravilima i ne koriste savete koje ćemo vam uskoro dati, a to dovodi do toga da je samo 22% biznisa zadovoljno svojom konverzijom. Mogu vam još reći i ovo da kako vreme odmiče i dolaze sve mlađe i mlađe generacije, tendencija je da će ove statistike postati još nepovoljnije za sve one koji pokušavaju nešto da prodaju ili plasiraju online. Da se vratimo na 7 okidača. Izneću vam ono što smatram da je važno i treba da primenjujete na svojim sajtovima ukoliko hoćete da povećate konverziju i ostvarite bolje rezultate. Ovi okidači funkcionišu na podsvesnom nivou i u većini slučajeva će važiti za ljude. Ovi okidači funkcionišu na podsvesnom nivou i ovde ću izneti samo najosnovnije da bismo imali vremena da pređemo i druge stvari na ovom webinaru.
Ostatak, mnogo detaljnije o ovoj temi, ćete naći u e-booku koji ćemo vam pokloniti na kraju webinara. Zato vas još jednom pozivam da ostanete sa nama do kraja kada ćemo sa vama podeliti link preko koga možete preuzeti ovaj e-book. Dakle, da počnemo. Okidač broj 1 je reciprocitet. Ako nekome poklonite nešto što mu je od vrednosti, što mu rešava problem koji ga muči ili otklanja bol koja ga tišti, šta god to bilo, on će barem neko vreme podsvesno osjećati da ste učinili nešto za njega i smatrati da vam duguje. To može biti katalog za putovanja, putopis za neku aktuelnu destinaciju, poklon vaučer, kupon bon za popust i sl. U svakom slučaju potrebno je sa klijentima razvijati online takav odnos koji se ne zasniva samo na pokušaju da im prodamo nešto, već da imaju osjećaj i da im dajemo i nešto što je za njih od realne vrednosti. Na ovom primjeru edukativnog centra možete vidjeti poziv da preuzmete besplatnu e-knjigu sa savjetima za najjeftinije NLP coaching tehnike. Sve što je potrebno da korisnik uradi je da popuni formular i na e-mail će mu stići obećani e-book, koji će mu sigurno koristiti ukoliko je baš ovo njegova sfera interesovanja, a s druge strane edukativni centar je dobio kontakt podatke potencijalnog klijenta kome od tog trenutka može slati ponude i newslettere. Okidač broj 2 je strah od gubitka. Pokazalo se da je kod ljudi veći strah da ne izgube ono što imaju, nego želja da dobiju nešto što nemaju. Na primjer, uvek ćete lakše pridobiti ljude pričom ako ne radiš ovo izgubit ćeš 100 eura dnevno, nego uradi ovo i dobit ćeš 100 eura dnevno. Tako, na primjer, često možemo naići na naslove koji nas prosto uplaše, baš kao ovaj iz primjera, jer sam osjećaj da ćemo izgubiti fotografije sa našeg telefona gde su zabeleženi najlepši momenti sa nama najbližim ljudima budi osjećaj straha i tera nas na akciju. U ovom slučaju da naručimo fotobook kako bismo zauvek sačuvali uspomene. Okidač broj 3 je autoritet. Kada su ljudi neodlučni i ne znaju koju odluku da donesu u nekom trenutku ili šta da urade, ako im neko za koga smatraju da je autoritet u tome kaže uradi ovako, oni će ga najčešće poslušati. Zato se, na primjer, na televiziji često u reklamama pojavljuju poznate ličnosti, jer njih ljudi cene i poštuju i često doživljavaju kao autoritet. Dakle, na sajtu uz vašu ponudu dobro je da stoji preporuka od nekog ko je relevantan da vas preporuči. Pogledajte primjer sa L'Orealovog sajta, jedno od njihovih zaštitnih lica je Jennifer Lopez. Obzirom da je ona poznata pevačica u celom svetu, mnoge devojke će pre poslušati njen savjet ili će im se svideti kako je našminkana u nekom spotu i brže bolje će otići do parfimerije da nabave karmin koji ona koristi. Okidač broj 4 je psihologija mase ili ako drugi to rade, radit ću i ja. Ovo vam je sigurno jasno. Kada, na primjer, na Facebooku postoji neki interesantan post koji je lajkovalo, podelilo i komentarisalo veliki broj ljudi, da će se oni koji to vide lakše odlučiti da urade isto. Dakle, dočarajte ljudima na vašem sajtu da veliki broj ljudi prihvata i koristi to što nudite. Najpopularniji način da se ovo uradi je da na svoj sajt dodate deo posvećen komentarima vaših korisnika, kupaca, putnika itd. Najbolji efekat daju oni koji pored komentara imaju i sliku i ime i prezime korisnika, jer to će pružiti svima dodatnu sigurnost da se radi o pravim ljudima koji isto kao vi imaju neki problem koji su uspjeli da reše kupovinom određenog proizvoda, što će i vas navesti da uradite isto. Okidač broj 5 je doslednost. Kada se čovek nakon dobrog premišljenja odluči da ide nekim putem, onda bude dosledan u tome i nije ga lako sa tog puta skrenuti. Čak i ako stvari ne idu u dobrom smeru, on je često uporan i gura dalje jer veruje u svoju odluku i želi da bude dosledan samom sebi. Kada prodajete nešto skupo, recimo, teško je odmah dobiti pristanak jer je velika odluka. U tom smislu nije loše prvo tražiti jedno malo da za nešto što je lako i jako nisko rizično prihvatiti. Time se probija led i kreće put skuplje ponude. Vrlo zanimljiv primjer imaju osiguravajuća društva
koja su svojim korisnicima dala mogućnost da popunjavanjem online forme dobiju informaciju koliko bi koštalo kasko osiguranje za njihova kola. Formular koji korisnik popunjava je vrlo dugačak i opširan. Nakon što korisnik potroši dobrih 15 minuta popunjavajući ga, dobija obaveštenje da će ga neko od agenata kontaktirati u najkraćem mogućem roku. Naravno, to će se i desiti, a uz informaciju o ceni kaska dobit ćete i njihovu ponudu da preko njih uplatite ovo osiguranje. Okidač broj 6 je relevantnost. Ne moram da vam kažem da pravim ljudima pravu ponudu treba dati u pravom trenutku. Ponuda može biti relevantna za one kojima je nudite i onda imate mnogo veće šanse za dobar rezultat, odnosno za prodaju. Zorana će vam malo kasnije pokazati jedan konkretan primjer na tu temu. A evo, na primjer, pogledajte sajt Wizz Aira, poznate niskobudžetne aviokompanije. Naime, kada odete na njihov sajt da kupite aviokartu, oni će prepoznati odakle dolazite, a mesto polaska će umjesto vas već biti popunjeno i tako ćete brže i lakše doći do željene informacije. Oni su, dodavanjem ovog jednog prostog koraka, ubrzali proces pretrage karata i prilagodili svoj sajt vama i servirali vam relevantnu ponudu. Okidač broj 7 je zastrašivanje. Da li ste primetili da smo na početku webinara rekli da će e-book dobiti samo oni koji sa nama ostanu do kraja webinara? Tada ćemo objaviti link za preuzimanje knjige. Da li je neke od vas možda to nateralo da ostanete na webinaru i odslušate do kraja? Mislim da jeste. I da, imat ćemo za vas pred kraj i jednu jako dobru ponudu, ali ona će važiti samo ako je prihvatite do kraja webinara, dakle imat ćete jedno 15-20 minuta da se odlučite, a ponuda je baš dobra. Takođe, ovaj okidač odlično radi kada je u pitanju lansiranje novih proizvoda i usluga, kao i kod promocija koje daju određeni benefit, ali samo ukoliko kupac izvrši kupovinu pre isteka tajmera. Ok, to je to što se tiče okidača. Kao što sam rekao, mnogo detaljnije i sa više primjera imate navedeno u e-booku koji ćemo deliti na kraju. Ok, sada kad znamo koji su okidači, treba i da ih primenimo na naše sajtove. Postoji teži i lakši način da implementirate nešto slično na svoj sajt. Teži način podrazumeva da angažujete programera koji će uraditi izmene na vašem sajtu, verovatno će vam biti potrebna i pomoć dizajnera, sigurno će vam biti potrebno barem mesec ili 2 dana da to sve osmislite i napravite. Sada će vam moja koleginica predstaviti lakši način, a to je naš servis My Leads. Hvala na uvodu, Gorane. Zdravo svima, moje ime je Zorana i ja radim na poziciji Digital Product Managera već 8 godina. Moj posao podrazumeva svakodnevni kontakt sa klijentima kako bih im pomogla da njihove kampanje na internetu budu što uspešnije, kao i da im dam konkretne savete kako da povećaju konverziju i ostvare što veću internet prodaju, a samim tim i zaradu. Kako bih u tome i uspela, servis koji najviše koristim i preporučujem svim našim klijentima je My Leads. To je platforma koja vam nudi korišćenje 4 alata koji upravo služe za poboljšanje konverzije. Pitanje koje najčešće dobijam je: koliko traje i na koji način se platforma povezuje sa vašim sajtom? Moj odgovor je uvek isti. Povezivanje traje svega 1 minut, a sastoji se od prostog dodavanja koda u vaše web stranice i to je to. Od tog trenutka sve što uradite na platformi bit će vidljivo i na vašem sajtu. Naravno, ukoliko i vi budete imali neko pitanje u vezi platforme ili nekog od servisa, molim vas da ga zapamtite i postavite u delu predviđenom za pitanja i odgovore. Takođe, želim da pojasnim zašto je naša platforma na engleskom jeziku. Naime, mi ovaj servis pružamo korisnicima u celom svetu. Odnosno, My Leads je globalni servis i ne koriste ga samo klijenti iz naše zemlje i regiona. Sada ću vam ukratko pokazati svaki alat posebno, kao i rezultate koji oni donose. Napominjem, u samoj prezentaciji nećemo koristiti prave kampanje naših klijenata
jer za to nemamo dozvolu, već ćemo vam prikazati slične kampanje na nekim drugim sajtovima turističkih agencija koje smo specijalno izabrali za ovu priliku. Također, rezultati koje budemo prikazivali će sa druge strane biti realni, odnosno oni koje su ostvarili naši klijenti koristeći kampanje iz primjera. Prvi servis se zove Amplify, a mi ga popularno zovemo i roletna. On je praktično prozor koji na vašem sajtu izlazi preko celog ekrana i može se spuštati i podizati baš kao roletna. Roletna je dobar način da se korisnicima plasira ponuda koju mi želimo u tom trenutku da istaknemo i da se postaramo da svaki posetilac našeg sajta uradi upravo ono što mi želimo da se desi. Uzmimo za primjer agenciju Kontiki. Oni trenutno imaju promociju za put za Hurgadu, ali kada korisnik dođe na sajt, kao što možete i da vidite, ne dolazi tako lako do te informacije. A sada pogledajte kako bi to izgledalo sa Amplify servisom. Korisnik odlazi na sajt i posle par sekundi pokazuje mu se naša ponuda. Sada korisnik prosto ne može da ne vidi ovu specijalnu ponudu, a na taj način smo se osigurali da maksimalno istaknemo ono što nam je u tom trenutku najvažnije. Sada pogledajte rezultate jedne naše agencije koja koristi sličnu Amplify kampanju koju sam vam upravo pokazala. Kao što vidite, oni su imali 6 različitih verzija Amplifya, a najbolja je imala konverziju od čak 27,12%. Znači od 874 posetilaca sajta, čak 237 je kliknulo na dugme da pogleda detalje ponude. Naravno, to je direktno uticalo i na povećanje prodaje njihovih aranžmana, gde im je ranije trebalo 7 dana da prodaju taj broj aranžmana koji su sada prodali za samo 3 dana. I sve to pomoću Amplify servisa. Drugi primjer je način na koji možemo povećati broj poziva našeg call centra. Naime, na ovom primjeru, koji je inače napravljen da se prikazuje samo korisnicima koji na naš sajt dolaze preko mobilnog telefona, imamo promociju koja je aktuelna i dugme za pozivanje call centra. Na taj način, posetilac sajta jednim pritiskom dugmeta poziva vaš call centar i rezerviše aranžman. I to bez potrebe da sam unosi vaš broj telefona. A sada pogledajte rezultate koje je donela ovakva kampanja. Call centar našeg klijenta je primio čak 93 poziva i to samo za ovu jednu ponudu. Odnosno, broj poziva se u to vreme utrostručio, a dobili smo informaciju da su u jednom trenutku morali da zaustave ovu kampanju, jer devojke u call centru nisu stizale da obrade sve pozive. I to samo zato što smo korisnicima omogućili pozivanje sa samo jednim klikom. Toliko o Amplifyu, a ime drugog servisa je Engage. Jednostavnije rečeno, to je servis koji nam omogućava kreiranje pop-upova. Prednost pop-upova je u tome što možemo uticati na način na koji se pojavljaju korisnicima, pa ga tako možemo pokazati nakon nekog vremena. Zatim, ukoliko korisnik scrolluje do određenog dela vaše web stranice, ukoliko pokuša da zatvori tab ili da zatvori brauzer, ili da se pojavi nakon klika na neko dugme. Primjer koji ću vam sada pokazati je vrlo interesantan za sve one koji šalju svojim korisnicima newsletter. A za sve druge koji to ne rade, može biti podsticaj da počnete sa slanjem kada budete videli rezultate koje je doneo. Naime, jedna agencija na svom sajtu ima poseban deo gde objavljuje putopise svojih putnika. Jedan takav putopis se našao i u njihovom poslednjem newsletteru. Devojke koje su putovale u Zanzibar su napisale dugačak putopis o svom iskustvu i čarima te destinacije. Agencija je uvidela potencijalnu popularnost tog putopisa i postavila pop-up o ponudi i katalogu za Zanzibar. Kako bi konverzija bila što bolja, dosetile su se da pop-up ne prikažu nakon 5 ili 10 sekundi,
kako sam ja to uradila, nego su podesile vreme izlaska pop-upa na 45 sekundi. A sada se sigurno pitate zašto je to dobro. Pa jednostavno, korisnik koji se na putopisu o Zanzibaru zadržao više od 45 sekundi, znači da je vrlo verovatno zainteresovan za tu destinaciju i da u skorijoj budućnosti planira da je poseti. I bile su u pravu. Rezultati koje su ostvarile ovom akcijom su fenomenalni. 27,8% je bila konverzija, a od 1.500 posetilaca web stranice svoj e-mail je ostavilo 417 potencijalnih putnika za Zanzibar. Agencija je već zabeležila porast u prodaji aranžmana za ovu destinaciju, a mi očekujemo da se taj trend i nastavi. Drugi primjer koji ću vam pokazati ukazuje na važnost podešavanja kome i kada izlazi pop-up. Naime, jedna agencija je prvobitnu kampanju podesila da reklamira putovanje za Lisabon tako što su stavili da pop-up izlazi isključivo na web stranicama koje imaju veze sa Lisabonom. Taj pop-up je pokazao odlične rezultate i oni su odlučili da ga umjesto samo na stranice o Lisabonu postave i na sve ostale stranice svog sajta. Tada su uvidjeli da su konverzija i rezultati dosta slabiji od prvobitne postavke, tako da su odlučili da stvari vrate onako kako su bile. Nastavili su sa dobrim brojkama i odličnom konverzijom, što možete vidjeti i u njihovim rezultatima. 30,54% je bila konverzija, odnosno svaki treći posetilac je kliknuo na dugme da sazna više o samoj ponudi. Ok, toliko o pop-upovima. Treći servis je Capture i on služi za kreiranje promotivnih web stranica, koje za link mogu imati vaš domen, odnosno poddomen, a da se pritom fizički uopšte ne nalaze na vašem sajtu. Drugim rečima, ne treba vam programer ili dizajner da biste napravili novu stranicu na vašem sajtu. Sada pogledajte jedan zanimljiv primjer promotivne web stranice sa video pozadinom i kontakt formom. Sve što je potrebno da uradite da biste kreirali ovakvu atraktivnu web stranicu je da dodate link od YouTube ili Vimeo videa i to je to. Za svega par minuta kreirali ste ovakvu stranicu na kojoj možete prikazati vašu trenutnu promociju. Pored toga što izgleda vrlo moderno i profesionalno, ovakva promotivna stranica ostvaruje odlične rezultate. Obzirom da se ova 3 servisa prikazuju korisnicima koji su već na vašem sajtu, 4. servis služi za povećanje broja posetilaca vašeg sajta. I njega ću vam kasnije predstaviti. Pretpostavljam da vas prvenstveno interesuje koliko je komplikovano sve ovo i napraviti. Glavna prednost ove platforme je ta što vam za njeno korišćenje nije potrebno nikakvo programersko niti dizajnersko iskustvo. Pored toga što vam je dostupno više desetina šablona, kao što možete i vidjeti, platforma radi po principu drag and dropa, odnosno prostog prevlačenja elemenata na radnu površinu. U levom delu ekrana nalaze se elementi koje možete koristiti, a sa desne strane se radi podešavanje tih elemenata. Pogledajte kako jednostavno mogu promijeniti naslov. Sada ćemo promijeniti i podnaslov. Sada ćemo dodati widgete od društvenih mreža. I ostalo je još da promenimo ime dugmeta. Na ovaj način se radi i dodavanje svih ostalih elemenata. Dakle, za svega par minuta možemo napraviti jedan pop-up, bez da smo morali da angažujemo programera ili dizajnera. Od ovog trenutka vaša kampanja može da počne. Također, na ovaj način se radi i kreiranje svih ostalih servisa unutar MyLeads platforme.
Da se vratimo na poslednji servis koji se zove Share. On nam omogućava da na društvenim mrežama delimo određeni zanimljivi sadržaj koji čak ne mora biti na našem sajtu, a da pritom korisniku prikažemo naš pop-up ili roletnu koju smo prethodno napravili. Na taj način, korišćenjem zanimljivog sadržaja, dovodite saobraćaj direktno na vaš sajt. Evo uzet ćemo primer roletne koju smo ranije prikazali. Sećate se primera sa početka. Kontikijeva ponuda za Hurgadu. Sada ćemo naći zanimljivu vest na ovu temu. Evo na primer ovaj članak sa sajta B92. A onda ćemo vidjeti kako će ta ista vest izgledati sa našom roletnom. Korisnik dolazi na link koji mi postavimo na naše društvene mreže, odlazi na zanimljivi tekst o Hurgadi i nakon vremena koje smo odredili izlazi naša reklama. Impresivno, zar ne? Pretpostavljam da već zamišljate kako možete iskoristiti ovaj servis. A sada pogledajte na koji način smo ovo uspeli da uradimo. Platforma MyLeads vam nudi opciju dodavanja ekstenzije za bilo koji brauzer. Izaberite opciju Setting, zatim Installation i na dnu ekrana pronađite zeleno dugme Share. Prevucite ga u vaš Bookmarks tab. Zatim, odlaskom na zanimljivu vest, izaberite iz Bookmarks taba Share dugme. Na ovom prozoru izaberite pop-up ili roletnu koju ste prethodno napravili. Kliknite na dugme Save. Link koji vam se generisao podelite na društvene mreže sa svojim korisnicima. Pretpostavimo da je ovo vaša Facebook stranica. Kreirat ćemo jedan običan post sa linkom koji smo dobili na MyLeads platformi. Sačekat ćemo da Facebook uvuče elemente posta. U status posta možemo dodati neki zanimljivi tekst, kao na primjer, pogledajte ovaj super tekst o Hurgadi. Obzirom da ovaj članak sa B92 nema sliku, mi ćemo dodati našu. Sada možemo objaviti post. Ovaj post izgleda ovako. Od tog trenutka, kada korisnici kliknu na taj link, otvorit će im se zanimljiva vest, a nakon par sekundi i vaša reklama. Također napominjem da link sa MyLeads platforme koji smo dobili možemo koristiti tako što ćemo ga staviti u newsletter, u Facebook plaćenu kampanju ili AdWords plaćenu kampanju. Prešli smo sva 4 servisa: Amplify, odnosno roletnu, Pop-up, Capture, odnosno kreiranje promotivnih web stranica i Share. Pokazali smo vam konkretne primere i benefite koje donosi korišćenje MyLeads platforme. Također, pokazali smo vam kako se kreiraju i prave kampanje. Toliko od mene, a sada ćemo se vratiti na Gorana jer ima super vesti za sve vas. Hvala Zorana. Pre nego što pređemo na super ponudu koju smo spremili za vas, da vam pojasnim šta tačno dobijate sa servisom MyLeads. To je servis koji je specijalno pravljen da vam poveća konverziju na sajtu. Dakle, uključena su sva 4 servisa koje vam je Zorana pokazala i standardni paket vam omogućava do 50.000 unikatnih prikaza bilo koje od predstavljenih kampanja, što je više nego dovoljno za odličan početak. Ukoliko imate više od jednog sajta, moći ćete servis da koristite na do 10 svojih sajtova. Uključena je i detaljna analitika za svaku kampanju, zatim mogućnost kloniranja već gotove kampanje, a to znači da kad jednom pripremite svoj šablon, možete novu kampanju pustiti u okviru par minuta. Svojim kampanjama možete upravljati preko interneta, što je i poenta cloud servisa, gdje god da se nalazite bez pomoći programera, dizajnera ili bilo koga drugog. Možete uključiti i isključiti kampanju kada vi to želite
i puštati različite kampanje na različitim stranicama sajta. Sastavni deo servisa je i preko 100 odličnih šablona kreiranih od strane profesionalaca koji će vam poslužiti da malim kozmetičkim izmenama vrlo brzo primenite sve što smo pokazali. Servis se sa vašim sajtom integriše bukvalno za 1 minut i spremni ste za start. Dakle, već sutra možete povećati konverziju na svom sajtu. U pitanju je cloud servis koji se plaća mesečno i cena standardnog paketa, o kome smo ovde govorili, je 8.990 dinara plus PDV. Videli ste iz Zoranine prezentacije kakvu korist može da vam donese ovaj servis.